Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achir tu Civil Ruata Chief Minister Pulal Duomahma so thing metric ton zangale marcha metric ton za leine tur in remna zia ani Sarkar lai pui scheme sang adong tu ten hena khilfia be pui thlang tur Vikjit Bharat Sankalp Yatra Chunimin Khan Mizorama hon ani Lok Sabha Speaker Om Birla chuan December ni som pathuma Parliament House athil thleng chui tu tur High Level Inquiry Committee din ani thosoi Ukraine chuan anram chung mun som pakhata Russia drone somthum pakhat zinga somthum an kap thla Chief Minister Pulal Duomahma Nimin Khan so thing metric ton zangale marcha metric ton za leine tur in remna zia ania he in remna hi Glover Organic Private Limited Dehradun boy puina hnuaya Stones Enterprise Tinsukia Assam Zolhak Farmer Producer Company FPC le Sialkal FPC ten anziaka Sarkar lai pui Ministry of Agriculture and Farmers Welfare hnuaya Project Management Unit Project Consultant Chinmoy Height an riat puina aziak ve bokani so thing le marcha anin le sakna tu red hi kumthar January tha la soifel turania lo nei tu tetana aret thatur angzela ruwa manakal pui antum thu Glover Organic Private Limited Agreement Facilitator Farm Nibok Senior Vice President Sanjay Kumar Chuan Asoya Zolhak FPC hian so thing le marcha Mizoram lo nei tu te thar chuan supply anga Sialkal FPC hian so thing chawan supply thunganga alei tu tur farm IO in Arns an Young Senior Consultant Bisak Roy Chowdhury an inremna hian aminga ziakani Nimena inremna zia hi supplier company pahni le buyer company pakhat facilitator nei le Ministry of Agriculture and Farmer Welfare IO terhiat puina inremna ania Chief Minister Pulal Duoma chuan sarkar policy poimo ber pakhat thlai thar tu ten man taka an thlai an hral theina tur a malatu company te chunga lom thua soya an inremne anga thataka in sum don tonna an kalpui theinan du sakna a hlanani Health and Family Welfare Department Changtu Minister Pilalrin Puin Nimin Khan Lunglei Civil Hospital Trauma Center Facilities Zobok Public Health Center Sazaikon Urban Primary Health Center le Rangchalkon Urban Primary Center te atlo Minister chuan hrisel na konga Mizoram in ma son theinan theitop chua atum ti soin machopte ti hloting turin department a thokte tho puina asoma Health and Family Welfare Department at Hoktu Zongzong Tachu Taimataka Hokturin Acha Abig Takin Healthcare at Hoktachu Mishing Nuna Enkol Tuania Missionary Rupuchunga Hok Turin Acha Mizoram Healthcare System Tidang Lamdor Heitura Hopuya Asoma Chimlam District Tetana Olsam Takapan Heiturin Lunglei Civil Hospital Ti Changtunle ICU Chu Damlo Tehman Heitura Malak Ani Thusoin Hospital le Health Subcenter te thuam that ani ang ati Health and Medical Education Director Pilalmal Somi Sailawin Health and Family Welfare Department Noya Malak na le macho prang te tarlangin super specialist le thok tudang mamo te Minister hena thlen atum thosoya Lunglei South Bial to MLA Pulalram Liana pa puele Lunglei West Bial to MLA Putilal Limpuya te point thuan soya Minister Pilarin Pui hi Lunglei North Bial to MLA Puvimal Som Tuanga Lunglei Municipal Councilor Tele Official Dangten Antroy Om Ani Kumsang Kajwa Som Sari Pakhat Indona India in Nena Achan Kumsomli Patnina Champa Lomna Pualin Governor Dr. Haribabu Kambam Patian Nimin Jing Kar Khan Assam Rifles Headquarters Aizola Fit Som Sari Asang India Nampuanzar Apot Par Mizoram heti anga sangin nampuan zar phun hi alaninga hilova kumsang kajwa somsari pakhat Indona India sipai huai sente in pekdaro puitak ngai san ani zialan tirna atante ram mangai na le ram tana thnem ngai apoi mo zia injir tirna atan he hun hi buat sai ani kumsang kajwa somsari pakhat Indona Khan Mizo tlangwal huai sen tam tak sipaya tragin Indona mel mate beitu amatonga trang ania state Len lamle mihring tam lama chutin India ram sipayatana tho lok bernin sipai hotu te chuan an soyani Governor Hawa Hun Mana hian Champhai South MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangale Indian football player ro puin thin South Tui Pui Bial tu MLA Puje Jelal Pek Luatepo Antel Ani
Sarkar lai pui scheme sang adong tu ten hena hrilfia bei pui thlang tur Viksit Bharat Sankalp Yatra chu Nimin Khan Mizorama hon ani he campaign hi Prime Minister Narendra Modi an Nimin tlai Darli Khan biak mu theina mangin state panga Mizoram Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan le Telangana ahonga Mizoram atang point Prime Minister Hun Man hi lozom ve ani aizola chuan miniko a open gym a larsap Dr. Haribabu Kambam Pati hovin Prime Minister thusoi hi thir hawaniya hemi nu hian governor hian Viksit Bharat campaign nana mantur lir theite availiama Planning and Implementation Department Secretary Pulalmal Soma Pachuaw chuan Sarkar lai puin Mizoram mantura lir thei som panga aron pek thu asoyani Mizoram kalpui dan tur le VBSY tumtlang pui chungchanga Akashwani aizol ina komna Pulalmal Soma Pachuaw chuan VBSY hi Sarkar lai pui malakna aniya Central Scheme sang-sangin atuam mase ham channel dong lo ten he na hriat tir na le anming pek lu hun siam ta chu VBSY thil tumlian berani atia mipui mimir chhor thei tur eng scheme tenge sarkar ina kalpui ti mipuin an hriat chian theina tur awareness campaign ani thua soibok ani Serchi Pachuan District Viksit Bharat Sankalp Yatra Nodal Officer P. Rebecca Laldin Moy Rasel SDO Sadarin District Chung Khosang Sanga Kaltur Ven Nimin Tlai Khan DC Office tuala changin availiama Nathial Districta VBSY kalpui tur ven tapo Nimin Tlai Khan SDO Sadar Pungen Thian Lalan availiam ve bok ani VBSY awareness campaign atan hian lir thei tir chua anidona chung lir thei te chuan khosang sang tloin sarkar lai pui scheme chungchang video tele le khabu te sem chua anianga nakum January ni somni paruk thleng kalpui anidona ni Mizoram Larsap Dr. Haribabu Kambam Pati an Zirtomni Khan Mizoram District som pakhata rui hlo ngai te enkol na munle nu cham in somli panga tetan tranpuina cheng noi lia pechuaka Khozol District a he tranpuina dong tura than chan chuana hom zu chip chu Nimin Khan Khozol Borsa Pukela ro luan poisafai cheng sing khat a hlana chan chuana hom zu chip hi zu chip khomun hluya omin kumsang ni somni khan dinania mi somthum chuang homa hian anom mekani Central UMA point kumtina ati thin angin aizol khopui chunga hom center le damdo in rang somni pasarial Christmas thilpe katan poisa fai cheng noi khat sing riat sanga apechuaka hemi ba ka hian kumin chunga CEC meeting a pianga an tholom tingkhom chu Cancer Hospital in Enkolmek Zemobo Cancer Hospital che vel khwalbu ka omten hena an hlan bok ani Heng thilpek te hi Central UMA OB tele CEC ten mun ruka in semdarin nimina tangkhan an pekwal chana General Secretary Professor Malsom liana hovin durtlang leitan huam chunga home le center pasari hena thilpek hi lan ani chanchin thar hi Akashwani aizola tanga puanani Lok Sabha Speaker Om Birla chuan December ni som pathuma Parliament House athil thleng chuitu tur thunei tu sang High Level Inquiry Committee din ani thuasoi Parliament ven himna chungchanga MP zongjong tele kha thona Om Birla chuan committee din thar chuan na thok ngala an report chu House tarlan thuai ani ang ati heba ka hian kongsang sanga Parliament huang chung ven himna thirle tutur le boruang du omlo athen non to lo na tura mhala tutur High Power Committee adin thu asoibok Sarkar lai pui Health Ministry chuan COVID-19 note JN1 chu Kerala mu chua ani thuasoi Indian Council of Medical Research ICMR Director General Dr. Rajiv Bal chuan hethil hi Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium in Sakok in hetiang lam an thi thlaina hun pangaya an mu chua ani thuasoi JN1 hi thamasa RT-PCR and dikrikai tanga mu chuania anana hi athokna lutuklova Ritlang khosik pangkham ang vela thokni in soi ani Health Ministry soidanin chawlkar rewak lawa tangkhan Kerala hian COVID-19 rikai mu chua anpung cholea rikai tlang puite chumani in lama omdam mai theini in an soi thung bok ani Kuwait Ramlal Emir of Kuwait Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Sabah chunimin khana thia kum samriat paruka upania kum thum kalta chunga Kuwait Ramro Rail 2 ani Sheikh Nawaf hi November tha khan official na din munatlak niam thuta wangin damdo ina da ania
mason lo zual lampan lovin a ti puan zui ani hetia Sheikh Nawaf athi ta ka hian Kuwait Crown Prince Sheikh Mesal Al Ahmed Al Jabar Al Sabah chu emir thar ani le ta ni Ukraine Air Defense le drone pel tu te chuan nimin khan an ram chung mun som pakhat Russia drone som thum pakhat jinga som pakhat an kap thla Ukrainian Air Force soidanin Russia sipai te chuan Iran siam bom thlok thei she drone chu Russia ram chung mun thum atangin an thlo chuaka Ukraine khopui Kiev atang chuan a thom po ari fuwa reng ni in soi ani Kiev khopui bial tu sipai ho tu sir pop ko chuan Russia drone hian ti chiat anei man lova nunna chan po anom lo ni in a soi bok chanchin thar puan ti top mai na tlang pui Chief Minister Pulal Duama ma so thing metric ton zanga le marcha metric ton za le na tur in rem na zia ani Sarkar lai pui scheme rang adong tu ten hena thilfia be pui thlang na tur Viksit Bharat Sankalp ya tra chunimin khan Mizorama hon ani Lok Sabha Speaker Om Birla chuan December ni som pathuma Parliament House at Hill Theng Chui tu tur high level inquiry committee din ani thua soi Ukraine chuan anram chung mun som pakata Russia drone som thum pakhat jinga som thum an kap thla chuti jong chu chanchin thar kan puan the chuani